Silok ke Kumariang yelam lo youth omeo gedum hinam ngo mayum kom ngom puido pem lutuai oyam passing ndona ya true color lo ka to kuai bengom konno punila mayum ke folk dance competition no inkope jas pe abila de hilo ke longa hol dudan do pem ko longo ha tuai irom unlucky galmang kai ngowe ane pasigat be ngo pasigat de inkyong dudo kon ngok ane serious kila tokkuna me ipak anyong ko ido melo medo de nyola melo lo pe nyogela mayum ngo emergency ager ko kala inkyong pu to ko hilo tong na me te halla birestel tobling na me tania mo ngam lupa benkam na me hupak kum kulimang jese tese korosla ko gari ko lok duglen mengala ngopu pu akam mayampa jobi ho ina me silok yud gidumem doni polo doing lumape ngo yud omo o kedingem nitom ko lubiye menggab langka keraya lumpe ngolu taniamo tur kedungam sisa nata kame menggab langka omawe ngolu yename ngolu de muin la kain la silope tani pe ngolu amule eker dung ada nolu medo pe mengkia bukon yame do nak kisah meme pe kang mujing ngokom doni polok ayalo agi amule lesi hela supang lope dumuje kom yalun mangada ipange kanye dongkom anek oname ediru dudung ming mue kanye dokom abu ming mo bidokom anek oname dung ain apu dung ada edipe ngo 1960 lok oname ngokom 65 years kai taging ang akke ko lang tango kai idom dumuje min mangada amigem sosma kom ngogemang ipange edudung ada ain apa lahilo lopengo medical kuserengkom doka mangada beja telkom langka mangada taging akke ko lang ditakpil ngo ara holo nolu kom daga pak payemilo ayye kapila de mi palagi do nolu amnam de taniamo holo holo keraya lompe anem menggalangka anem manilangka anem kumsi langka taniamo holo anem ko ngolu menggepename kumsi pename kapila polo konangko 9 months ko polo konangko nom ane ke pocket balo bag balo gela ibluyam gadung giluyam gadung 9 months ko duk toglim rupe kenola nyingala engala nom duk rupe ane 9 months ko akibelo nom ye gadung 9 months ko ye gerong after 9 months taniang unem kado pe olen rongam 24 months ko mamang emdo ko polo ping anyi ko lang pipi ko nom ane ke iye lo taniang un atorong tamang ada ane ke iye petom long nom turmo dong ane we apu lo bila deg irongam esarai mane apelo ngoko aw khme pinni kampona oling namem amik kampona oling namem ain kampona liver lungs kampona oling namem tapu me dopelo ain mana kiname apelo emla aine winom usin yuam kom esarai mana amo pemang ibom lanom ila kobi oingem kapag sa yeddo ebo nai palagi dum agriculture business kuding inam ka ane ka ipanamam no mamang emdo kom 2 sal ko pa ane ka kosto into ane ka duk takamem ilanong tani ko pa putung puin rongem king ngok alat kampon hem otir hipelo onyem hipelo emla ane binom alat lo gagbom la usim ito
hupaga aneka duty again kay hupang ngo aga amulam lesi hidia ngo aga lesi hikupa lagi dong ngo malet himilo aneka usim inam amulhim asam postoro ibom hinam him demilo aneka pinni kamponan tem no kolok la kotomian drugs kani ganja bang temilo aneka kampona pinni aina oleng nam tem usim nom pehanam tem no longa telok kani ganja temilo bang temilo drugs temilo te ala iamye ngeye tumna kisa iya demilo aneka usim kampona pinni tem ayangnya delogrongem libar lang si kolola kotomian aneka kampana usitasin nom 2 sal ko pe yumma pe iyam bihila pilik nam ain api be kolongla demesian hard roxy beer biri cigarette tumelo aneka kampana ain api be me kotom peke delogrongem ale aina aneka usim piling nam amik aina piling nam him onyam hipelom la aneka alaglok garbom la ngolum gibom la usim inam hime yuam picnic ko birthday ko kadungem la beer botol ko bom la ken ko yo bom la gan gogla baik lok iskuti lo yuam 11 12 baje lo dungma rupa ka amio mau dugda ko mo doni polo yot omo kedinga dem menggablang ka aneka alak usim inam him Yuma atal lo baik iskuti lo bomla yola olet tomelo aneke usim ngom pinam alakem aham kuai aneke usim ngom hobom lagi bom nam alem asam kuai dem menggabla yebom kelangka delorongem aneme menggepenam akone tania mohon noglega buglega yede abuekom iduna takam miloko hikom ay ke adenem gat kehnarung kamaye ane bi ngog lega pe sacrifice la adinam gat ke hidu oram milo nganga gane oram milo ay ke akiem gat ke la medical lo jok ke higela gat ke la sacrifice la ngog lega pe ngangam o hidu ay adinam gat ke ko hila dettena ina ibo muhnam lega pe ane mengoluk turkidung anyong menggalangka omo okidinga emom holo youth conference angela kumdung do nyinom gomman na de petomman tani ngolong inam ngok amul him menggabla aipe anake inam him ila minki abu ke 65 years dolang kom ipang kanye anake ipang kanye ngok kanye do pe itung idam ekta kom okon mang upag lo pe 65 year anake tuku kanye nam dumut kanye na oleng nam 65 years lo ina ngo yalun na ter kom len mang yakana nyo mang karo bulu kayar dong unye bulu kayar dong yebo huyar dong upag lo pe 65 years do lang mo beja ter kom langka mangada ming mo kanye de hoyo banam ka ikapak ito kom idi 60 years bede ilango no lumenggap to ka takur logiyem dumun ngiyem ami ga ming ma do la dunga to ka भैया अब क्या हो गया नींद आ रहा है लिए मिलो तुम साला मेरा नींद छीन क्यों पूछने के लिए हम आता है सूल कटने आया सूल कटो ना मारो दूर तो का काहे में नींद मुम गिटा को में पगुन ही ला पोतो को का थोड़ा नींद था दे भैया कितना हो गया हम di ala gitu ko kaming mun kahiyang no duga ay ming mo abuyayang delo muri hiya yem ming mo kom hangu miadung ngo hupak kom kahim mga na 65 mo only ngok abu ka record at binam lo 65 years kan ken hidung idom ngong ming mo kapepag ina ko de anem may ngong kadon ane ngong ming mo kapay kaon na ko kanyi na ko ingkay menge may tali merena kaya umami na nokti mo ada adi ay de Hello legange ay mimo boleh kahima arsilo ito ka omo okiding lipstick nyo hila radka pedal email konno ke sidana dem hiro kahito na molo pus ko len melono ngo ko me ane dang na mai mil api bagi mil det endan tete ya de logrongem de omo ni to mem lubito no lumengablan ka apotima eka kani darak ima eka emna mem ngonolom ane ke lokela aipak elubito dem mengabla yelang buka de logrongem yelam lega ada anyo ngoko pido kanade yelam ngolo ye ke yelam kom
ikuhila mungkihila yenamang ngonolum takamem liar bidung since from 1994 de kailango yelam ke balog resource person illa rubo abu kelok ilangala ini tawe kedingem training mo ibila konno pa kom paset velo 7 district ko tawe keding anam ngo training ibola yebo to hilo lopengo ibo dungde karo lupolongo hiro tokto irokom aro enumelong hilo kom resource person mga resource person ng uluk secretary general tayong sar itu ay nulum saden turon te hiro ala mang kinam ko kadung nirem karo raging mademil no jese te se pibim lupolongo ay menga gomem kom tanmana kuan de madoni polo elam kerem mela lom kalome ala kejopak talle ke alang kom tokbom hedongo eje doni polo abu ko hiro la amya bet ini hiro kadem ngo readiness manam dem pima yengai ido kom ngo mebom hila hupak kom ko gari ko logay bike ko logalit ko hila paro na ko no ngok ka telo dungkay bolog la mala la de buloy dam langkay iname yelamde bedongan eking ingangala ngoluk tani pe balem dagem yai takam bulu gedoni ulue gog genam kwai polo do pie pe genam kwai dek doni aneno polo abono doni ka no polo ya no em kulay tung doni polo agom manghi Pupat kami ngulung ta idung, doi polo parti nong agom mem takken mang, lekonem kaku, lekonem yayo ngulu lumang, doi polo dam lumang, yai bulu glendang lokke lekonem doi ami abano, ayama ni polo yayo no ayama ni doi kakuam, lukunam ko mindem min ngulu only holo, kita polo record atun hupak doi polo, ane doi no, abu polo no, doi kaku no, emang anak abu bulu ke lugom hinam aku ko. Nomor 1 anyena pe dormo aro bogwan aro de kama nam bogwan debi mi memang milomang mi mekala milokala onade katu ilade an ina pai inade asol de bogwan mang de bogwan ke only rube om brahma Vishnu Shiva emiem brahma ke lok ke ilangala Vishnu ke lo ilangala Shiva bulu bogwan ke rube Krishna no emdokom Abraham ke lok ke ilangala Joseph ke holo 41 generation 41 generation Abraham ke lok ke ila Jesus ke Joseph ke laga Mary me are tadbito tori khito last dal kana nga gedung emdung Bible ani yon chapter ingolo katoka dekom bulkom ek bhagwan ke रूप में भगवान min bitun asal rulen na kama nam bhagwan te mime ko komang mila ko komang na adi lodi bim aku dorkar yen bim na aku ego ye mimi dorkar ko lobi mimi ego ye taki dorkar ko lobi taki ye bite taki duno mang ane duno mang abu duno mang duno nam mai Shiva Shankar Hindu lo Parvati Krishna Ram Sita bulu rube min bul asal bhagwan ma bul aniya temin Jesus kom bhagwan mang bisom रूप को मिल नो देम कातो का मिलिंग ना में देख इलांगा लाम दो देम कयो के लुतुंगा इदो देम मां ngang के दुबो ngो देम अजुम mang लास द लोग अन्यो रिव्यूज आप के दुम तुं यो देम युमा तुं ओइला नो मंगे हुमा का हेदी के आउ मंगे हुमा का तनिया मो लोग पावे मो पिन्नम लगा आई के ईश्वर मो को तोगला इनको तू नेम नो देम लुबीना दे Gabriel Them no lumel who was the Gabriel lumel because there was no Gabriel who retained the Bible. He itself was Gabriel. Them are in Gabriel Arokamape. He go Bible madun. Them in the Gabriel here. The look is a good come takam. He taniam holo genam holo. But one kapa manam rutum. Debi mimeman miloman. No hupakom asiem yayu na asiko lagi dungem botol yayu na kotet ala yalu na kali dungem botol yalu na kotet ala hupilik toka. Botolarang ke de kalare yalu kaya pilen kumilo yalu na ke kom yalun ro asi kalar elenya yayu na kom yayin kalar elenya like no hulo kaku me dorkar dun kapa manam rutu me kaku me dorkar dun imelo na doni kakua ba buai polo yayu dem ami ngolum boje ko umem dum tumnam kesa ana burung ai dem luku ketung de ila yelam de ye ko ke yelam mang agi ke yelam Yai bulu ke doni ulu gok tungka kamem polo do pie petu ta kamem antisier idala doni ulu gok ke bona mem ulu kensi kumang yemem to
yai bulu situmbo mo pemilo si mana si wala penyam negeri memla advoken mang ka kon merian titken bo mang kai ami ke kisa ilang ulu petom apilong Manila yeto delaw rong me doing arung kang kulang ko lai kinga ko dem kapa lam ko labe nyo bo ne ke nyo bo re nyo bo ne ke nyo bo re kinga ba puri kinga bo pig belo ko ne ke pagle ko ro belo doi ngarum kang kulang ko labo mi aye bote ko dali aye bote ko milo sirop kaku ne doi kerangem kiba bona pe polo kerangem kiba bona pe 26 August 1986 del tania mo lok dormo gedum hambak lok Jerman telo idagam en langolong doi polo em community station ibo tungku hilongolong taniam kado ila dengol 31 December longol hilo Doni Polo longem la pujado dun ko Doni Polo inauguration Dr. Elvin Awang research amun 31 December 1990 lo lamrunggang bem opening nge kola opening ide longe ko iname yelam de ngog legang ko big legang ay ke yelam de lo dobai kom kamang kusireng kamang aro lumelo petom apu bekeng ait ke bekeng no beratel endola yai Yesu lumelo keso ke pehode kotom danye Kristen idung apu bisa se kuda Allah kuda akbar lumelo Pakistan Iran Iraq Saudi Arabia ami kuri dek pesuwe kotom danye Bhagwan he ram lumelo UP Bihar ami kuri be pehode kotom danye apa tani kuri ngede midi te singal pehodung melo Nanyin thea numula de behuwe kotom danye ngok ke holong kapel lupa lagi ran ane donya abu polo bomirung donya polo numul kotom de apu mungkeng ait bekeng kusere pilom kusering kamaye kusering kamulo Jordan korote de Kristana tadgon mapengo Kristan luge mango ring donya polo abu idolango ye ke dormo inchal mango ke example le luge dong takama Jordan korote de yai Yesu में बपतिस लापा लगी दो अंदर में जॉन बपतिस के बपतिस भी कोई जॉर्डन करो होते हैं देखते में लगते तो खुशी रही पे लगी दो ngoluk ke kom bomirung doni polom luti to kom bomirung doni polom lu kom ngoluk kom lupa himaya betom ai ke ngoluk yelam ke ngok kem lukeng ko dek legang ome kidinga au kidinga Kusireng mulang kum ima peka Bhagwan mento kom akyam doni polo bomirung doni polo numen ngokina ma ayem memaka betom ngok yelam ko dekelegange takam hede dekelegange ai ke dormo em buluk kem lukeng ko adi amunem ke keng ko ngulu ibom langka delok ke tabe kiding mingga philangka kendelan agarbati joliye kom akke ko joli langka akke nyotpian maeka Doni polo ke kinena ne ke doi bote ke dadi bote ke gumin hoin ke kongki ko man ke akke dem delok ami ko hikai joli ek gum del anyi petom ko delok kongki ko mang gumin hoin ka kumang delok legange nolum takamem kumnung ono kiding menying kom ngonu bito leko taye ko ngonu de la dugla de la moko bubing ngo doni polo upak gi kumang lona idung de mai ka agi ke yelam no gimang ko ngolu yelam adi de doni polom lona lutunge ai ke belengem ai ke yai ke mamo ke ige boname ngolu me pakhma culture igedi hupem ka ke ayo ke velu ngolu mega bomnam de ngolu ge bedange iname takamem luin de kamang agi te let pebuto iname ngoludan menggap galangka yelame medu aike yelame mebom langka amike yelame mata mana de yaike yelame mega bomna de iedola hilokom doni mingme seri dagla polo minggu sero dagla dari takam ke anaji bulu ke aji adum hidagla doni lupem pogo dagame polo lupem pogo dagame ane miti ke jotir gida holokom doli dumwe kama name take dumwe kama name ni galue ni pong galue anaji bulu ke homan dagam ko maji lam ko kalulo mi ko kalue bunying kalue kam so kalue daguma pe ka doni ome pe hium kom ase yemo langka nyampo kom ase yemo langka ane miti gam kom miti lam kangem doni lam kange duya bom dulani jimi bue kama name ni po mi bue tanma name ane miti glo posum kalue daga mai ka yum ka lok ka doni ane doni polo among ko pe ge ku gida hol kom kinam ram nam kili ram pon ai mana kama mai ka
tasi pangkipa na kamo na takaman tadong apsi amo na takaman milong siya mo na ko ana aji buluk ko aji gordong ke tulo ay mana belum bekam na ager kamado pe doni polo ke ayalo doni bene be polo bene be polo gibodag la lo ke bulum kom kawom langka donya sire layir bom dag langka polo ayabele abdalla hilo ke sip jese kondo bote pe angge binem kom bedu bedalo pedu ko yami ko lo ko me ko yam ko lo enda gida ku ko me gesto ponar me ko me donya sire layir bom dola polo ayabele ya bom dola ay ke kumlok ay pe mo lango kanolom takamem kom ay pe doni polo be kawom lai ka lalu ga dola ngok agom am dalo luindung pomyerum doni polo pomyerum doni polo